to je u suštini, u širem smislu radi se o pitanju identiteta. Dakle, nekoliko knjiga sam pisao želeći i razmišljajući o tome kako se stvara neki kolektivni identitet. Mi naravno znamo i jasno je da je Nemanja i njegovi sinovi da su veoma, znači Sava i Prvovenčani, da su igrali ključnu ulogu uz ove crkvene ličnosti u građenju tog srednjovekovnog srpskog identiteta, nemanjičkog perioda, ali šta se dešavalo pre toga? To je interesantno zato što kad čitate i letopise o Nemanji i hronike, postoji taj diskontinuitet koji je vrlo jasan. Znači, nijedan od dva sina Stevana Nemanje ne pominje ime dede svog, njegovog oca. Mi ne znamo se indirektno da se on zvao Zavida, zato što kod Miroslava negde na nekom Nemanjinog brata ima jedan zapis gde se pominje njegov otac Zavida, ali možda su oni bili polubraća, ko zna. I uopšte odakle sad Nemanja odjednom, mislim, koji je kao iznikao iz nekog mraka istorije, u stvari mi ipak znamo da je postojala ta dinastija Vukanovića. I time sam se bavio u suštini da pokažem da to uopšte nije mala istorija koja je postojala recimo pre Nemanje, ali ona je, tako da kažem, kroz ovu građevinarstvo, kroz slikarstvo i kroz literaturu, odnosno kroz žitija, u stvari potpuno u senku bačena. Recimo, veliki župani pre Nemanje su bili u rodbinskim vezama, srpski župani sa mađarskim kraljevima, sa venecijanskim patricima, čak do Kijeva su imali razne porodične veze, što ukazuje indirektno koliko je politički i tada bila značajna Srbija, recimo, ja. I kako sam se ja tim bavio, dakle ima, ajde da kažemo grubo, jedno 20-ak činjenica koje postoje, znači na te činjenice, dakle da je postojao neki Vukan koji se borio sa Vizantijcima, imate u hronikama princeze Ane Komnene priče o njemu, pa onda Uroš I i drugi koji su imali neke veze, kažem Uroš I čija ćerka je udata za mađarskog kralja, Belu II, njegov sin koji je bio jedno vreme upravnik tadašnje Ugarske, uključujući hrvatski Palatin, da, Beloš, čuveni Beloš, bi trebao da kažemo čuveni, ali niko ne zna za njega skoro kod nas, iako je bila jedna od značajnih srednjovekovnih ličnosti. Sigurno u centralnoj Evropi jedna od najznačajnijih tog momenta ličnosti. Njegova ćerka se udala za velikog kneza Kijevskog, recimo, i to je malo poznato i tako dalje. Dakle, možete da rekonstruišete razne te detalje i onda gradite neku priču koja je, kako je ova Mary Beard, poznata engleska istoričarka, rekla, istorija je punjenje praznina, popunjavanje praznina. Između tih 10 ili 20 činjenica prosto morate da kroz sistemom i domišljenja, ali ne bezveznog domišljenja. Znači, ako pišete o nekom, recimo, ja sam imao više tih tema, recimo Rimsko carstvo. Pisao sam o našim ljudima koji su iz naših krajeva, koji su postojali carevi. Pokušao sam prvo pročitam sve što ima iz latinske literature, tako da kažem da biste ušli u to doba. Isto kao kada pišete o srednjem veku srpskom, morate da pročitate sva žitija. Ne možete, mislim, morate prosto da uđete u mentalitet tih ljudi koji je jako različit od današnjih mentaliteta. Između ostalog bili su izuzetno religiozni ljudi posvećeni Bogu, bez obzira da li su svetovna lica i tako da. Ili ako govorimo već o ovim novim periodu, recimo istoriji diplomatije u 19. veku, treba naravno sve memoare koji postoje da pročitate prvo, pa tek onda pišete. Evo, to je moj metod, tako da kažem, tog domišljanja. Da uđem pod nekakav mentalitet, pod kožu toga doba i onda da pokušam da rekonstruišem. Koji vam je, kod nas se slabo generalno čita ta literatura, prirodno i zbog specifičnosti jezika, ali koji vam je najlepši od srednjevekovnih spisa koje ste čitali leglo?
čivaj je stil najbliži? Pa da, to mi se dopada pitanje, zato što dosta često razmišljam o tome kako je kako slabo čitamo nešto što je vrhunska literatura. U prvom redu ja mislim Domitijan da je najveći pisac srpskog srednjeg veka, a i uopšte srpski pisac. Dakle, mi njega čitamo, nažalost, u prevodu na današnji moderni srpski jezik, ali taj ritam jezika mislim da je ostao, to nije tako različit. Naravno, mi ga ne razumemo potpuno ako čitamo u originalu, ali mislim da ritam samog jezika nije izgubio potpuno. Jezik je jedna stvar koja stalno evoluira praktično. Danas onaj jezik od pre pola veka i današnji jezik, dakle jezik kad sam ja odrastao, kad sam bio dete i današnji jezik nije isti jezik. Već je mnogo toga promenjeno, nove reči, svašta izrazi, konstrukcija, ali opet je to sve nekako jedan jezik izlazi iz drugog. Ono što je činjenica to da mi imamo te diskontinuitete kulturne, a i znamo i svi koliko je politički Srbija u suštini jedna istorija diskontinuiteta, tako i u kulturi. Mi smo imali ogromne te poremećaje koji su vezani prvo za dolazak Turaka, propast naše srednjovekovne države, onda drugi poremećaj velike seobe koje posebno ona iz 17. veka 1690. koja je potpuno poremetila demografski taj položaj gde se nalazi srpski narod. Ali da se vratim na pitanje, dakle, Domitijan je izvanredan pisac, dakle, to je jedna upečatljiva literatura, jedan ritam koji naravno mnogo blizak biblijskoj toj literaturi, ali i gde je jezik veoma živ, rečenica ima jedan neverovatno lep ritam koji se stalno ponavlja i slično. Naravno, dobri su i drugi interesantni pisci kao Teodosije, recimo, pa i ova dva brata, Nemanjića, Sava i Prvovenčani je prvenstveno zanimljiv što je on jedini svetovni, u stvari, pisac praktično do 15. veka, do Stojana Lazarevića, mi nemamo, svetovne pisce.